Yang o kasalele Bombay u. Metchi program eo matungkang tasani option speaker and willing ko kusanet kaisa kayo and way bagonin Bombay. Pon kakay way iran boy dan tatongkan me apol bewiya o iragasampal chikan me sobay legislature. Harmony ban bachon dola ichungalan kisakar misik wow pangpuran malan wow lelen Bombay. Uligi wow dikent ko nangalang ko o nanganyakan. Ichungal wow tabo kabina ko in Bombay speaker o chawakan and legislature kaisa kayo. Karyawang kabina songko pong labalaban mo in Bombay o yung umwik songko pong kan. O pilpulik wow o takayin po ko kaiti o pilipiltakan and siya mumotso o government and way po in Bombay. Ichungal ran mawang kaping bayama o chon Bombay yung sak. Sang balimese balikapi o ni wow puligi kumayla po magkairu likin kaalaan. Nikulak isak minutes risak ew and awas isak tayo pake kat risak puno. Wining ko ko sa net kaisak ew, pachawan siya langar nasa pulmaral, karisak tuwaw ang wiya lamalam choro, ran karisak tuwaw, nan pera balak kolonia. Sa pulmachay speaker yamauchi, pachawan bagitar lolo sang senator tawambaran Nelbert Perez. Roll call wiya o chief clerk pachawaner magporum, aralap lima marabachawang kachi o apalini. Irakayo, wadaban journal kaisu kapandalar o ya buburan morun ranwich. Iragariyaw, pil calendar, kamutang sunod ng beslit kuri sa kwalula banyari sa klimaw, aladir wadawat kayo yung susay sa kayo A o riyaw abstain. Irakasilu standing counter watch. Standing counter watch ng beslit kitway sa tuwaw la banyari sa kwano, may tanlong kamutang sunod ng babapuri sa gusto la banyari sa kwano, may pit kawalang tao and nanbaylong nanwaynu. Kami ti pachiwan para kar wasagsech o kamelele mesawang tatang koros kakar tula. Report with sang chairman, acting chairman and SAP, Senator Dionisio Simon. Standing counter report ng Bepapi, Lepinari sa Puano, magkawawait kamumatang kasanad ng Bepapi sa Puano, Lepinari sa Puano, and kakang kapureta commission niyo and kakreport kasama asset o sabis sang government, chailan kakang kachawan ng private sector kan. Report watch pagpurpulangan kam the Resources and Development, may Chairman Bill Edward kachawan chairman. Standing kam the report ng Bepapuriyaw na binyagri sa Puano, may bit kamutan pa chair, ong tatak and Johnny Manwini, ong tipson tatak may diagnostic imaging machine, the CT scan. Many sa wo, may anang karwaro, eso chukak tato, elayan chon tatong kan ato chaka kapaliki so mamamiye niyan so. Report long sang Vice Chairman and Rosan Mao, Senator Tendi Louis. Standing from the report ng Bebapo tayo na binyagri sa Puano, bebebag kamanata wan moni yu. Bebanabali iray chon tato kan walang kopong ilayin Bombay. Masabi spear Bombay State Government po naman sumbag riyasak. Pacheng match pagben moni yung angka kamalaman tapoy na wali sa kulmaray loyok ka. Standing committee report ng Bebapo Limaw na binyagri sa Puano, bepit kamutang kasunod ng Bebapo wali sa Limaw na binyagri sa Puano, kapandalaan o yung kubur and moron ranwich. Standing committee report ng Bebapo Puano na binyagri sa Puano, itanong kamutang kasunod ng Belimokki, na binyagri sa Puano, may abali project ganin duwan pitch ginuyawi. Kasunod na niya ranwich kasunod na project chorus at bacho ni Wanjala nen. Ayon kakan bacho wata ni Wanjala limenen. Kamitiyan moni bacho yung nansa palmaray karorong o iray na yang bacho yung opsang ganban moni ay budget o TNI o bacho wan uchung pwede pwede tipson tatawang kan anon pwelaw ekin inapuy tataw pagach and kakan wiyawi. Report sang Senator
Ricky Carl magpachawan chairman ng muni. Ira kabayo, pil calendar, kamutang sonlet ng babago wali sa kasula banya risa pono, o ni watawat kayo, song-songan wakadala title pa sa Kriyaw. Chapter 8, niyabang kapatsabatsiyang F section cup, section 8 na banya Kriyaw, point 3 sa Klimaw. Nabang kamanata, wasa kis o arawatan tao o autaw-tan sa. Iwan tatak mabagbago miye, bacho ni beach papi, isisa kesu, peyan chela benwasa, benene bacho ya. Ray ke beach ab kilometer, tawach pandal ke beach isa kiloma o chela ni one beach reyesa. Kosonnet watch report long sang acting vice chairman, Senator Dionisio Simon. Kamutang sonnet ng kapapi sisa kwado na binari sa kuno o ni watawat kayo, pagkagin kamanamantan chala isikit silip kuya isak payong sang nanpochatan walang kupungalilan Bombay, bebana wali iray secretary kan, mebagi ang Bombay State Government po nang insumbang release. Pid niyan sa wajit, pid kamanata, morning, ni wan chala bakit po nagpipay sa payong kung John the Doc Raymond, pan molang kohungan sa. Kosunet kamanada ni watawat kayo o report lang sang Senator Ricky Carl. Irakalimaw yung resolution calendar. Kamudan pagpag ng walisat wala kanya sa puno, induan ruwasan dosan ng kosunet. Iray chon tatawag may ang apapalik program ng HIV Ryan White. Mo ni watch pattern ni Wanchana. Riyanen sedikit pun nagkuhan sa kwalo, kung kakapali ko yun yung tatawangkan, Carlos. Kapag-watch report lang sang Senator Weeket Carl. Niglap tayo mo rin sa was and office sa tayo barya katri sa puno. Sulip and sopale o sabal machon kosa, katsa pa ang kuburan speaker in Bombay State Legislature, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, paranuya aray chumal katim o Honorable Senator Carlos, pwede kachkita, tasawasan mo nung may bang kamawila piris and nanabil nanaway nech. Nagkulap ASAP, manage ASAP lumaw dawli and office ASAP gusto, parang yakatri sa puwano, winin ko sa nagpacho yung nan sa palmarawi alam chor kasi di sa Kriyaw nan balak kolonya. Sa palmacha speaker yung mochi, pachawan pagkatarlo walo sa vice speaker senator, tawambaran at sanapram. Roll call biya o pwede yung quorum aralat tayo marapachuan, kachi o apali. Irakay yung standing committee report. Standing committee report ng babako labanari sa puno, may pit floor motion, may pit liyan o pwede yung irakap the new developments irawatch, kupurpur lang kamdi and PWTC and report to Murin Ranwatch. Report what sang Senator Denny Laben. Standing committee report ng babako lumaw labanari sa puno, may pit tatagan public safety kung kasanet isa kayo labanyas risap kayo, labanyas risap kayo kung nakasanti may pit retirement. Iragariyaw, pit calendar, kamutan kasanet ng babako wali sa kisu, labanyas risap wano, o nagariyaw o kayong saglang watawat, and kakamanata o rotan tao o autaw tan sa may bacho ng bailong roy o inu. Usus kuyawiyan ng usus isak tuwaw koros kuchung, kosunod watch robos lang sang vice chairman ng SAP, Senator Dionisio Simon. Ang watang sanlet ng babago wali sa klimaw labanyari sa puno, masawsawan mo kitala, kosunod may bid retirement plan o iray chon tatawagan public safety. Kosunod watch robos lang sang Senator Nelbert Perez. Kamutang sanlet ng Mokriyaw na binyari sa kuno, may bid project kaning duwan pitch egin miye. Kusunlet may miran which e kasanated project kan karos may tacho ni Wanchalanin, ayan kakin tacho wata ni Wanchalaliminin. Usus kuyawiyan no usus ay sa tuwaw o karos kuchung. And sansan may report kan may bid kamutang sanlet which ayan kak pagkadarulang o bisang gabi na,
TNI, PTA, o local government kan. Kamutan sunod na Baptist isak si ula binyari sa puno, ong kayon wadawat na pit ororan tao, medpacho kaon daw araw ng win matananim. Pagkapat mamiya ang kakang karirila tawas na pit silipki. Usan medwatch propose lang sa acting vice chairman, Senator Dionisio Simon. Resolution calendar, kamutan pagpak ng kubolisa riyaw na binyari sa puno, Magpagi wan jala silinan banan, pagpagwatch pa cholong sang Senator Rick Carl. Kamutan pagpag ng babapi si sa kwalo na banyari sa wano ang kakabandala ong niwiya kupur amorin rangwatch. Nikulak 8 minutes sili sa ganaka si sa kwalo pari agad kay sa wano. Winang kaupasanit kay sa pachawan siya langan ang sa palmarawi laman ng kari sa tuwaw ran kasi lisag silunan bela balap kolonya. Sa palmatay speaker niya mga uchi pagkatarlo sa mga paganta Senator Shelton Chinet. Roll call wiya o pwede yan niya quorum at ira-aralap tayo marabachawan kachi o apali. Ira kayo what eventual case kapandala ngurun wiya kukuran rangot. Diragariyaw, Wilkalanter, kamungutan ko sa net ng Baptist isak sa dula binyari sa puno, LD1, o nigariyaw o kim sa klang watawat mepit, o kataglan, takamaulan tao, yung mepagpagkaririnan tao, o pit silipuki, mepatcho araw na huwag madalin. Usus kuyawiyan ng usus riyasak A o socha mewuwang. Report lang sa acting chairman ng SAP, Senator Dionisio Simon. Kamuntang sa net ng magpuwalo na panyari sa puno, mabit apod pen i-right yung tatawagan public safety, o kamuta ka po yung match kung kakpatyan ko sunod ka may patyan pantay dali sa puno, kung kakpatyapan na palit tayo maminan tahan sa blumatya itiraktaran public safety. Irawatch ka manamanda na watawat kayo o kupurpur lang kami din judiciary and governmental operations. Kamutan ko sa net na bedmog pipayo na binyari sa puno, may bit wag taglan chapter 8, title 42 and Bombay Code, o kapatyapat yung tatok yung may panguyawit ng kusap ipan ng huwing sokes. Orotan tao o autaw-tan sap may pang kamawala wasawach o miray chun bosan and wasaksich. Irawatch ka manamanda ni watawat kayo o kupurpur lang kami din sa kung kap rop isa chikpe, o reports to on ni watawat kariyang. Kamutan ko sa net ng bebab o lisa kriyaw na binyari sa puno, kawkawait ko sa net and song apali pwachan na plastic and patching chain watch kan o recycle. Irawatch assign langan Committee on Environmental and Climate Relations o Committee on Finance and apali irawatch. Kamutan ko sa net ng Tapi sisa kwalo la binyari sa puno, itan pagpakan mo ni memye and kakawali chon tatawagan walang ko kung ilayin bombe. Uban sa isen sa metatawang kiyar po namin sa bariyesa. Pinniyan sa wajya, itan lang kamutang takla kayo niya anan karwaro. Kamutang takla ng bababal may isak la binyari sa puno, pangapali, puipan din pilo liyan, may patya pangkan kamaray. May school ka ng bombe. Kamutawag tagla ng bepapil may sa teole pinyari sa puno, pagpag kama naman ben moni yung nung chala riyakit wali sa tayo, may pang awali iray chong tatawagan kan pang kamaran, o iray sa madak matatawagan po namin sa pag-iisa, o soche aray chong degree. Kamutawag tagla ng bepapil may sa kriyaw na pinyari sa puno, and kakin file la. Kamuda tagla ng bapul may sa tayo na binyari sa puno, kawkawait pagpag yung sang walang ko kung ilayin bombe, sang nan sa palmaran budget, when money yung and kakin kachuro la on renovation, yung chala limanan. Kamuda tagla ng bapul may sa lima na binyari sa puno, kawait when money, may kacho ni chala lok, when nagit wali sa kriya, when kak
Apali Rongen the Bombay Liberation Day 2026 the Bagri the Trees of Pono. Pache match and Kakanabali Sapul Machay Seri Kay and Pachola Kwam on CI in basketball Niarai Pan CI Wayne Marconisha Kan o en Sansan Meserin Pompey Kay Mawalian FSM o Irai Mibachawan Payama. Ranwach Pompey Association Pagin Masaru Kachka Kiang Pache Aray Rongen nan Wayne Kwam o Pekisawas and Moni ni Wanchala Nen Abuki Sidisak Sidu. Kamuatan Waktagla ng Bepapil may sa Pono Lapinyal sa Pono Pekpek yung Memi ni Wan Moni ni Wanchala Nen o Kamawalang Berista Nanbil nan Wayne Nech. Chun kausan mo pildeleto Bangko Purana Chay Senators Kwek Kapin Bentatakot Achepta. Kamuatan Waktagla ng Bepapil may sa Kisula Minyari sa Pono Mepit Kamanamandaan Moni ni Wanchala Rianen Limapit Ong Ocean Speaker Ong Tatongkan Mekin Apali Welcome Ti O POL Kwen Kola Lenni Itinbaran Moni Watch Usus Wiyawiya Nusus Isak Walo o so Nikulak Isak Manage pa Isak and Akas Isak Tubaw Karya Katri Isak Pono Puin ang Kaukasunnet Pachuan siya langan ran sa palmarawi alam choro karisak tuwa oran kasdisak tayo nan bela balap kolonia. Sa palmachay speaker Honorable Marvin T. Yamamochi Pachuan Pagkatar Lolo San Juan Baron Senator Nelbert Perez Chief Clerk Pachuan Memie Quorum Aralap Silu Marapachuan Kachi o Apali. Ira kayo Journal Wataban Journal Kaisu Pachuan Kapandalar Ong Ye Bukuran Murinran Ira Choro kayo sang floor leader Senator Alfredson Latora may bit consideration ang kamutang sunod ng bepapisi sa kwalula pinyari sa Pono pwede pagpagkarwaro may pansawas lahat o MIF the Micronesian Island Forum o niya kamutang waktaglapon kakitan kamutang kasunod kan maanaan karwaro. Ira Choro karyaw sang Senator Shelton Chinet may bit Honorable Senator Soinster Edgar may patch-patchan na naman muni pwede kapin sa lel. Chairman and Rosan Mao, Pachuan may Senator Soinster Edgar kan may defakla liti pwede sawas may pangka kan nabali kapin sa lel may chungalan nito. Irakaslu ni resolution kalanda. Kamu tawag tatlan ng bet wali sa kayo labinyal isa po no may bit kamanamanda mo ni Kung ka abali ira chocho may pachota na nuya naman ayo kus isa kwalo pare ko frisa pono ka anytime long one money you may pacho ni one charado isinen kit may pachota sa healthcare premium fund account when abali so ma may lalaki usus kuyawiyan no usus isa tuwa o social me kuwa Nagkatayo, pilkalanda, kamutan ko sa net ng bagapisi sa kwaro labinyari sa puno, o reconsideration kung abali rachon tato limmen, may pachosang bang walang pobong ilenen bombe o walang pobong ansa, may pachowan sa apis and aray po tato po ng ansamba risa. Ni ay sa woche, itandang kamutawag taglan ng bagapil may sa tuwa labinyari sa puno, may bit, Ananan Moni, may pacho sang Director and Treasury, may pacho ni Wanchala Rianen o MIF, the Micronesian Island Forum. Kamutawag taglawet, report sang Chairman and Moni, Senator Weeket. Nasan Ben taglawet, floor leader Alfredson Latorre. Uyata kumukit yung Legislature and Commandik o sa palo na nakapulok isa. Kamutawag taglawet, kamanamanta o paros pachoman pucho. Nigulak isang military sa Tauling and August sa Paria at sa Pono. Winin ko kasunod kay sa pachawan siya langan sa palmaray wilang lam choro kari sa tuwa ran kasi sa lima ng bela walap kolonya. Sa palmachay speaker Yamamochi, pachawan pagkatang lawalo sa Juan Baron the Senator Hudson Akram. Chief Clerk Elias, pachawan roll caller o pwede quorum ira oralap riya marapachawan kachi o awali.
Ira kayo, wadapan journal kaysu kapandala o ya kukur ay morinranoj. Ira karyaw ye unfinished business. Kamuta masulat ng babago sa kwalula kanya risa puno for reconsideration. O kamuta waktakla may bagpagit moni wanchala riyanen when kakpache moni may kamanamantar o MIF that Migration Island Forum when Rankak kamsak aray chungal tato kasambay na wailaut kanyang pachayang na chapter August 8 sa kisu o panim sa ni August 3 sa kayo. Kamutang waktakla ng babapo ni sa klabanyag sa puno na pagpag and moni wanchalalok isinankit o Medifa and Honorable Senator Soyshep Edgar. Kamutang kasalat ng babapo ni sa klabanyag sa puno kachawan faila. Kamutang sunod ng babapo ni sa kuyaw na nangyari sa puno, pagpagi, when moni yung magbacho ni wanchala nen, and kakansawa sa pinini, ew, siya nga lang imuni, pwede yeso to cheche, and sa may delegation ng kichi or chairman ng Rosal Mao, kachawan, ew gupin irawaj. Kamutang waktaklan ng babapo ni sa ksilula nangyari sa puno, magbacho ni wan moni yung magbacho ni wanchala rin ng gulikit, and kapan kamanamanta kung sa wasay iray chon tatawag ang kambang kamaray the chon tatawag and Bombay State Government may pachalaran sa panliki waran alis sa wasan naman wani o pwede aray sulak tatawag o aray chungal leave kan sulak ayon sa marabit sulak pachawan aray chungal payday o sabon maray healthcare kan pil sulak puy yet waran iray akan medalir kawal watch take a kuita picture Yulin Salomon, Caroline Frederick, Dwayne Keller Diabolis, Sylvia Edgar, Floriano Ortin, Evangelio Walcho, Johnny Kilmede, Tarla La Torre, Elisa Ioannis, Tarin Primotano. The Pagkat Congress reports on Chairman and Moni, Senator Ricky Carl, and nasan Ben Kamutang Kusunet ng Babapisi sa Kuala Binyagri sa Puno, Floor Leader Alfred Soladora Pachawan Irayang Kamaltisa na Uyakupur o sa Calvin and Nakap August 3 sa Kero Clock Isak. Ni Clock Isak minutes si Isak Puno Tauli and August 3 sa Kero Bakribat 3 sa Puno. Winan ko sa net kay sa Kero Pachawan siya langan na naray chumalang yala malam choror kari sa tuwaw raan kasi sa Puno na available kolonya. Sa Palmachay Speaker, Pachawan Pagkatar, Lolo sang Senator, the Baron Nilbert Perez. Roll call, Wiya o Mr. Elias Pachawan, Forum, Irep Aralab Lima, Marapachawan Kachi o Apali. Irep kayo, Mataban Journal Case, Sukapandala, o Wiya Bubur and Moruranoj. Irep Kariyaw, Floor Leader, Honorable Senator Alfred Soladore, Pachawan, sa Palmaray Lam Choro, Pangkaririla Ranisu, Bebang ititi ni September bayo. Irapeslu standing come the report. Standing come the report ng bebang uwalo na binyari sa puno mepit kapal and liyal me Bombay soso by Ranwaj. And sansan me misinin liyal me olang solar recharge power load on Bombay pon. Witness kasaleta me PUC power plant generation capacity mini kilowatt packet 12 kilometer. Peak demand load may Bombay power generation kinaanane kinkota te pachota lel kilowatt isikit limokki. Ye match may leta shortfall in load kilowatt riyakit isukki. Ime yung distribution and diyal kinsola kakichat and pukata demand load may Bombay anane. General Manager report ki merapil wiyata wiyapan kasochik liyan the tatok eo when abali power schedule the power load shedding oran song and recover load chikuchik the load kan mesoche icha when kap abali sa bis and liyan ongway pakon and Bombay. Witness fil dola or report ki me PUC kasik me full recovery na sombong watch. Repansong and Kachangata power plant kap mamimi ni kilowatt isikit moki nan August o pwede commissioning watch kichaitan experience kun
land yon poren kap connect machine kap ko o nanachay power plant power grid system. And sansan may machine kap silu may ban commission August 8 sa Klimawo up reschedule ko yung generator pukach pan urang test run o synchronize. Test run kasaleda na generator real cat number 9 o cat number 11 kakat tato. Cat number 10 may development vibration issues. PUC Aoyawi Manufacturing Company, Cat USA, o sa was benonondan machine watch. And sansan maramach kulak walu elep na ming sa August 3 sa kapag 3 sa puno. PUC Manager Mr. Nixon Anson, may PUC ban delay commissioning and machine kapriyawo pwede karabe. Committee NBWTC kami nila may so charan liyan kachay so bay ba mawala anso ka rin na anso mga na office watch. May bukas paros report lang sa Chairman NBWTC Senator Denny Laben. Standing on the watch ng bebab ko tuwawala niya race of puno may pit pagkatar and aramas may so mao tapachuan kapinsalet o medical referral o nansapon likikan. And sansan may marker so siya kawuti pagkata yailan suma pwede pasaman plan kan memye iray na kan may popain sa kulmaray basic plan may nakapayak match pwede pan o iray na kan mo da tachunan iray may critical check na ka pagkata report lang sa Chairman and Person Ma Senator Shelton Chinet o Vice Chairman Senator Tente Dewey. Kamutang kasanet ng bebago wali sa Klimaw laban niya sa puno, ni karyawo kayo sa Klimaw tawa, and kakang kapantala, o yaguburan mo rin round. Kamutang kasanet watch report lang sa Chairman ng Judiciary and Governmental Operations, Senator Nelbert Perez. Ira Klimaw, i-resolution calendar. Kamutang kapag ng bebago wali sa Klimaw, may bit minching ng tiyama ko, bebawayawan na mo away ang kakang kalale o nirakapunot tapos something project kan mi pan mo ni compact pan na wali. Nan pasaning compact of free association magkukutan ba kit tuwag ko wali sa silu lalatoran which e pasanetin magkachay pan ewang wain Amerika o miya wan mo ni men Amerika pan apali ki wain Bombay o apawali ito. Apon science and many also may number ka ba na nasa pwede patarabaray o patarabachay. Asa pan pacho yung ray. O Bombay, kasanay may social project pan pagkatarsang Bombay State Government o FSM, Chiyang Amerika o Committee Social Development pan manaman ni Social Aledi manaman sa Bombay State Legislature. Kasanti what science and Kosonet may bit kanenen morning compact. Rangot chay karatan ang compact kasidu o pasanti kay miye. Dan pasanti ni Rai na kan may bangwal yan kachay na nicho ng tiyempo. Na bangwayawan na muin away apan yang aking sa kumachay Chief Legal Counsel Belian Kosonet o MNP na kap maging sawa sa kamtiyan morning. Payang pacheng Delegation in Bombay State o Kamawat sa kumachay director ng kanban mo ni o budget officer o pachuan resolution watch when we are kasi tatawag may kaptalong na meeting lock watch. Napukat paros propose lang sa Chairman and Moni, Senator Ricky Carl. Mejej out of ramos na legislature kalangan o kasadedye main ko.